pitanju je bilo takmičenje iz engleskog jezika na svetskom nivou. Dolazili su kandidati iz celog sveta. Konkurencija bila jako dobra, ali na kraju su presudile nijanse. Planiram da opet odem na HIPO sledeće godine. Za fakultet još nisam sigurna, ali planiram da polažem Cambridge ispit za C2. Ivana je jedna divna devojka, skromna, požrtvovana. Ona, pored svih ovih priznanja i sve ove pažnje, još uvijek ne shvata o čemu se u stvari radi i koliko je to veliko i značajno i za našu školu, ali naravno i za našu zemlju. Trebamo se svakodnevno na časovima, s obzirom na to da radimo intenzivno sa decom u školi kao Filološka gimnazija, na časovima dodatne nastave. Ivana sama se spremala takođe, celokupan radi da do rezultata. Uz čestitke, ja Ivani želim i mnogo uspeha u svim daljim takmičenjima. Siguran sam da je pred njom jedna blistava akademska karijera i budućnost, da nastavi da vredno radi i uči, da se usavršava, da radi na sebi. A grad Novi Sad će svakako uvek biti tu da prepozna značaj i da pruži punu podršku ovako mladim darovitim učenicima, da ostvare svoj pun potencijal i kasnije tokom svog života daju svoj dragoceni doprinos daljem razvoju našeg društva.